Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. As you probably know, I have set myself apart to use the year 2025 to give my all to pray for causes and people. I ask God this morning to take me to a higher level in prayer. When God sees me, He must see me in a kneeling position. I make myself available for any of you who need prayer to call me. You can call me any time of the day or night. But, allow me to share some knowledge with you. I borrow the knowledge from my friend, Paul Washer. He preached on, pray, and be alone with God. Think about this, it must have been a very great experience to be able to see Jesus pray. To see Jesus pray, where he was in prayer with his Father, is something that no one has ever witnessed. Then one of Jesus' disciples comes to him and asks him, "Teach us to pray." Let us make the following statements. Never before had any of Jesus' disciples come and asked him, "Teach us to preach." Another one didn't ask, "Teach us to raise the dead from the dead." Another disciple didn't ask, "Teach us to walk on water." No one ever asked, "Teach us to cast out demons." Now, if you want to know how to run the 100-meter race, you won't come to me. Because I don't know anything about 100-meter races. You'll first ask what my expertise is, and then ask me. You ask a man about his expertise first. Ask the man about the things that most impress you. I don't believe that the greatest evidence of divine miracles was what impressed people. It was when Jesus prayed that they were so moved. And I think that when the disciples saw Jesus praying, they couldn't help but ask, "Teach us to pray." Jesus was a man of prayer. Let's just do what Jesus did. Let this video be blessed. Wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus Christus. Soos julle seker al weet, het ek my afgesonder om die jaar 2025 te gebruik om my alles te gee om vir sake en mense te bid. Ek vra God vanoggend om my na 'n verhoogde vlak in gebed te neem. Wanneer God my sien, moet hy my in knielende houding sien. Ek stel my beskikbaar om vir enige een van julle wat gebed benodig, om my te skakel. Enige tyd van die dag of nag kan julle skakel. Maar laat my ook toe om bietjie kennis met julle te deel. Ek leen die kennis van my vriend, Paul Washer. Hy het gepreek oor bid en wees alleen met God. Dink aan die volgende. Dit moes 'n baie groot ondervinding gewees het om Jesus te kon sien bid. Om Jesus te sien bid, waar hy in gebed met sy Vader was, is iets wat niemand nog ooit aanskou het nie. Dan kom een van Jesus se disippels na hom en vra hom, "Leer ons bid." Kom ons maak die volgende verklarings, nog nooit het enige van Jesus se disippels gekom en hom gevra, "Leer ons om te preek," nie. Nog een het nie gevra, "Leer ons om dooies op te wek uit die dood," nie. 'n ander disipel het nie gevra, "Leer ons om op water te loop," nie. Niemand het ooit gevra, "Leer ons om demone uit te dryf," nie. Nou, as jy wil weet hoe om die 100 meter wedloop te hardloop, sal jy nie na my toe kom nie. Want ek weet niks van 100 meter wedlope nie. Jy sal eers vra wat my kundigheid is, en my dan vra. Jy vra 'n man eers na sy kundigheid. Vra die man uit oor die dinge wat jou die meeste beïndruk. Ek glo nie dat die grootste bewys van goddelike wonderwerke dit was wat mense beïndruk het nie. Dit was wanneer Jesus gebid het, dit wat hulle so aangegryp was. En ek glo dat wanneer die disippels vir Jesus gesien bid het, kon hulle nie anders as om te vra. Leer ons bid. Jesus was 'n man van gebed. Kom ons doen maar net dit wat Jesus. Laat hierdie video sien. Поздрави в прекрасното име на Исус Христос. Както вероятно знаете, реших да използвам 2025 година. За да дам всичко от себе си, за да се моля за каузи и хора. Моля Бог тази сутрин да ме отведе на по-високо ниво в молитвата. Когато Бог ме види, Той трябва да ме види в коленичила поза.
Предоставям се на разположение на всеки от вас, който има нужда от молитва, да ме повика. Можете да ми се обадите по всяко време на деня и нощта. Но позволете ми да споделя малко знания с вас. Заимствам знанията от моя приятел Пол Уошър. Той проповядва: молете се и бъдете на с Бог. Помислете за това, сигурно е било страхотно преживяване да мога да видя как Исус се моли. Да видиш как Исус се моли, където Той се моли със своя Отец, е нещо, на което никой никога не е бил свидетел. Тогава един от учениците на Исус идва при него и го моли: научи ни да се молим. Нека направим следните изявления: никога преди никой от учениците на Исус не беше идвал и го молил: научи ни да проповядваме. Друг не попита: научи ни да възкресяваме мъртвите от мъртвите. Друг ученик не попита: научи ни да ходим по вода. Никой никога не е питал: научи ни да изгонваме демони. Сега, ако искате да знаете как се бяга на 100 метра, няма да идвате при мен. Защото не знам нищо за състезанията на 100 метра. Първо ще попитате какъв е опитът ми и след това ще ме попитате. Първо питаш човека за неговия опит. Попитайте мъжа за нещата, които ви впечатляват най-много. Не вярвам, че най-голямото доказателство за божествени чудеса е това, което впечатлява хората. Те бяха толкова трогнати, когато Исус се молеше. И мисля, че когато учениците видяха Исус да се моли, те не можаха да не попитат: научи ни да се молим. Исус беше човек на молитвата. Нека просто направим това, което направи Исус. Нека това видео е благословено.